Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop da ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat kita, iti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti istoryangen kam pinaulwan. Idi nag-birthday ni Chairman Gusting. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Ay, nagusting day tama na laptop mo, ti dumdumugam kan mulmulagatam dita. Bay anak kadilat da. Adda nga ron subaybayak iti social media adamag. May papanmanan ni Tanya. Amumot kanya kun. Sipod adda dagitoy nga alternatiba pagbuyan iti damdamag. Imbasura kun di TV wino dumag iti damag kadag iti mainstream media kas kada radyo. Ano yan? Wanmat. Kasano? Adda dagiti sana husto ti damag da. Nusan amanayunan makurangan. Ay, day tamot ti maday. Wenno saan agaramid da iti bukod da nga istorya wenno pakadaksan tay personalidad adida kayat. Day tangaro ti sana nasaya at mait. Sana kas kadag iti agipadpadamag iti social media. At least ano ti pagpilyam kan mabalin mo nga idilig no asinot agsasaw iti pudno. Makita mo't kit di Ay, Wayne. Kasita. Agur urayak iti kuminto iti maipapan iti ipapan manen ni Presidente iti Asian Summit iti Cambodia. Alakad nasaya at No, ada manen madilaw dagiti taga sa bali nga alad. Awan mat. Naulimag damat. Ang bilibak mo't kidi, tinabarak na garbo apan ang sabat dagiti leader sa di Cambodia. Takas lakan no superstar ti presidente tayo. Oo, naiday. Adadaman nga ron ti apal lagtay taga-bangir nga alad ako nadan Ay lakit dia. Kat da ito'y pati may siya nakita ka nagbilibak bakit. Oh, anya day ta. Aw-awisan dati presidente nga umatindar iti World Economic Forum iti Switzerland. Napintas man dagita apapanan tapno at mapador as ti ekonomiya ti paggilian. Kinapudno na. Ti kanu Pilipinas ita ti kadurasan no may panggap iti panagnato ti ekonomiya ti pagsasaritan. O di, very good. Isu amanamnama amay santo kanu ti Pilipinas iti kadurasa ti tinterong Asia. Ay, kapintasan day ta maglakay. Saan nadakas to dumteng day ta? Tapno guminawa mo ti biyag ni Juan de la Cruz sa kunada.
panalbag na pa kirita man. Ayan yan. Ay, nailakit din di asawak. Nagarsagid. Ay, mukha. Kasjay na lang. Ngayon, limpin tumat lang na sumang puitay. Ay, kasano nga na ito? Kunak ngagsurat at adamot assignment ka. Agsurat akin eh. Ay, Jaski. Kunak arugyak pa lang tagsurat. Maungap man mo't ang tingiwat. Talaga nga adun sa tisagana ni tatang ah. Ay tanaga do ti politiko nga inawis na. Da mayor a kumpare na, da congressman, da gobernador, ken dagiti board members kano. Talaga amat ni tatang ah. At dan sapay senator, Asino ko nakwada. ni Robin Padilla kano. Oh, Nay, ay, apay akas taunay tamulagat mo. Kasla nakaskas daw lang una yan ang sangaili na ni Senador Robin Padilla. ni awalin bakak. Amok awan pa nagtalak mo kan tatang. Saan matakas ta? Rara umag, kan agbilibak to pa'y kan kuan nakas barangay chairman tinagbugsutan. Man ti agbalin nga outstanding barangay chairman. Sana kas karagi tinaduma dita at ilang honorarium na ti al-almanenda. Ay, amok pa'y kan ka. When may malpaston ti panagtakem na ti 5 atawin. Da extension da. Ngam ultimo uli lang adigi ko mati waiting shed. Anay patakder da, awan pa'y. Isa bilibak kan tatang. Nagdakkel tinagbaliwan ti barangay nagbugsutan ka puken kuana. Nasimintaw ti kang rona na kalsada tayo manipo di ilay. Ay, tsaka mo kan ka. Ang amok nakurang ti bilib mo kan tatang. Gamin, gusting-gusting lang akit kita Sana po no tarusa. Talaga adakkel ti bilib ko kan tatang. Gusting-gusting kuna dagiti kontrabida. Ngam amok nga apal dalang da dyan. Ta saan da amartapan ti naramid na. Isa po sa dida nakasublat ken kwa nakas chairman ti nagbugsutan. At addaman ng tilok sauda no si kanto ti chairman. Imbes nakasublat da. Sa kukumaakayat. Ngam jakmut kayat aday tanto ti panggurguraan da kanyak tung palbiang. Talaga? Kang runan ti amin. Siyempre, jak kayat nga agbanag ang nakakaasi. Ken pudno ang nagbugsutan ang ti barangay tayo. No sabali ti agtugawa chairman. Nang runa no nagitimot la kakadluami ita iti barangay council. Madamagaya man ti parte, nanang. Ay, huwag. Kita nyo ba say, tekilawan na kalding Ni tatang mo day jay. May sakana Ewan kita, nanang. kada mayor, congressman, kada Ay. gobernador. Kagato asagana ni tatang iti dayto apa nag-birthday na, nanang. May ni Aito. Amok pa yun iti amam. Kasla pa kanan naman ti sa nga barangayan dito yung nagbugsutan. Dua akal din kan may sa ababoy ko naman. Awan man kiti ti pareko, tapi nauitan ni uncle mo at George, iti gastusin na. Iso basitlatin na yun, may. Tila ang para Ricardo. Ay, nasaya at nanang. Talaga napatag-unay ni tatang kan Uncle George Ay, won. Dudwa na agad nga ro nagkapsat na nabati yan niya, paingay. Ay, wen gayam nanang. Pudno ka di asumangpot ni Senator Robin Padilla? Nagkuna. Di ba't isuti ko na ni tatang? Oo, patpatyaman ni tatang mo. Hama, nanang. Nangagkungais istoryaan na kan dumeng. Diyak lapat yan at sino kumamat nga ikan ni Senador Robin Padilla ito importansya. Saan tayo lang amumot, nanang? Ay,
Madanaga nakit ni Kunab. Ang mga numabang leslaang dagiti sagana at ani nagadunsa. Anya? Nang runa kadengdeng kita para kanulaan ka dagiti nangangato sa nga ilin na tinaparte akal day. Ah? Oh, wan matrusa. Espesyal ka na ulit aputahe. Kat para laeng magkadagiti espesyal sa nga ilin na. Bilibak matkin ka, chairman. Nagado ti saganam. Huwag nga rod pang barangay matantikado na, chairman. Ay, natural. Ado tinangangato at ang tao sa nga ilig. Kagawad. Sana makot iti karnit kalding, Chairman, Para lang ka nagiti sa nga ilig dita. Iswa sayate matimplain. Paborito launay dita ni Congressman. ay, wan, chairman. Kada kayo man. Kay masin nyo titimpla ti kalderita, wain. Ay, isos, day tati kalutwak, chairman. Amumat ang nagkuskusinirak iti kambingan iti highway. Muka. Iso nga rod asikatin nalak nga agluto. Isan ka nga agdanag, chairman. Awan to ti makuna dagiti sa nga ilem iti kinaimas ti saganam. Ay, wan, chairman. Ipanam na mamikin ka. Si bubusog to dagiti sa nga ilim nga agawin. Sige nga rod. Data kaldeng ti batangyaw. Bili nakmat dagiti daduma kusinero iti karnit baboy. Wain padawang kayo pa ay. Di kaya subo ti takilaway. Bilibak iti kaado ti sagana ni Chairman Gusteng. Huwag nga rodman. Ngam, ti karnit kalding. Talaga adi na pakot Exclusive ka no kadagiti special asa nga ilin na. Isupay Ngam siyempre, datayo ti kusuniro. Mabalin ayamot aditay maramanan ti lutuan tayo. Huwag mata. Nang na iti karnit kaldeng. Nga uray ti kilawan lang. Ay, natural amaramanan tayo Alang nga rudan. Garaw. Masapul apartakan tayo. Madamdama lang. Agsang puton dagiti sa nga ili ni Chairman Gusteng. Ngam, pudno nga ta, asumangpet, uno, maysa ni Senador Idol Robin Padilla sa nga ili na. Isumot tinangag kong istoryada. Makitan to Sa bagay, nalatak unay ni Chairman. Gaputa maysa nga outstanding barangay chairman. Uwan matkit di Da Mayor, Congressman, ken Gobernadora. Mamatiak pa sumangpet da. Kat, ni Idol Robin Padilla, anyat panagkunam, 50-50. Ngamin, ado ti parikot ita iti Senado apagsasaritaan da. Nang runa iti Percy Lapid case. Agraman budget ti 2023. Nagda ni makaluton lagi ti kusinero kan kusinerang inala ni Tatang Rosa. Tainton madamdama, agsangpot mo dagiti sa nga ili ni Tatang. Nakasagana mo ti video key machine. Apan naka-amplifier mo sound system. Apay ato tinahir. Tapno da ka no reserva in case nagluko ti maysa. Anyan? Kasanon no saan ang mausar ti maysa? Bayadan lata. Ay sus, ay na. Unay lakit dimat ni Tatangan. Mabalin mo ta mausar da adwa. Pag sinoblatan na, kasta. Tapno awan ti aguray ti mabayag iti batang nangagkanta, dua ti pagkantaan. Anya? Di ora gidda na pagkantaan da inton madamdama. Dumeng? Ay, araba ko lang mo tanong. Alam, gustom na ito ako sila. Naay, Gusteng, kasano da ito yan? Maluman. Awan matlangan dagiti sa nga ilem. Sumangpet dantuan madamdama.
Pakanam nga ro din adag iti daduma sa nga ilay. Asos, mabanglesan tinaluto. Anya. Mangibati kalatan iti agpaay kadag iti espesyal at tao sa nga ilay bakunam. Bisinamkit din dagiti daduma sa nga ilay. Salot kid di. Paingawan mo't lang ti sumangpet kadakwada. Nang ron na kada mayor, congressman, gobernador, kani pa'y Senator Robin Padilla, idol. Iti detapan nakaladaw da, sigurado sa andan nga umay. Umay da! Kasta talaga na kita. Ano turturungan da? Diyak amukan ka. Sige nga rin, pakanamidan. Wala. Ada pa'y nagawid itayon. Kat makitam latang nga dasurunda. Mabisinan dagitan. Di kakat agpakanan. Yan niya kumayta. Isurakit din ti masoraw. Sana siyak, ngagpaskan. Na, Di oresan kong ipakanday ta. Ada maramidan da. ay, diyak amukan ka. Ewan bibiyang da. Naipakan kuman winusaan. Nusan da ang makauray. Di agawid da. Ganun lang yun. Kasta na dayta. Kaskalasan at chirpan. Ala, usto nga rudan. Bili na kinat agaudan. Sige. Ngam, sana makote ti karnit kalinga. Mayuray ka na iti espesyal sa ngaylay. Hala, agtugli pagpaikit din, Rosa. Wen nga ron. Nagtilangan kagawad tinabati at tao dito. Nag-aawi doon nagiti kabaranggayan tayo amang uray kadagiti sa nga ili ni tatang. Tadayta ti request na. Tay ado ti masangpetan da dito'y akabaranggayan. Wen nga ron dom. Ang panagluluto manan iti pangrapyan. Anya nga iti aramiden ta kadagitin imbat-bati kan insagsagana ni tatang apara kadagiti espesyal asa nga ili na. Tila unay karnit kalding. Nusak, ipakanlangan. Tasana na sumangpot nagiti sa nga ili ni tatang. Tirigat na nga rod, kat ipatang lata ni tatang asumangpot da. Kat saan ama ko ti dagiti linuto apara kadagita asa nga ili. Kasanon, no di dalat na sumangpot. Di pa ikat mapanglusan di sagana. Ay, bayam di tan Saan mon abason? Sayang nga sagana. Mabanglus Ay, saan mon apakariribukan dayta, dom. Masaya nga anak nga ron. Nagadupay mo't nga ron dayjay. Kilawan kan kaldereta. At dapay pinapaitan. Oh, nanang, anya ti kula ni tatang. Sumipnguton. Ay. Awan pa'y ladagitir urayan na asa nga ili na ako nana. Diyak man amo kan tatang yaw. Daytat pagrekrikyaran mi itay iti unag. Panagkunak saan dan asumangpot nanang. Rabiin taon, itay pa'y aldaw nga urayan tayo ida. Wan nga rod nanang, sayang dagiti naluto ang mabangles. Tirigat na nga rod. No ipakan kano dagita, kat bigla sumangput dagiti sa nga ilay. Anya kano pa'y nga iti ipasangaw. Ay talanga. Ay, Agam no siyak, saan tayo nabasol? Ta lunch tinyawis tayo. Ang manya nga ita, dinner mo tayo. Ay, nanta kasaritak ni tatang. Sayang ti mabangles sa sagana. Na sige, kasari tayo ni tatang. Anya, di kay makaumay mayor, tada emergency yaw. Sige nga rod, mayor. Bye. Nimot congressman na di sumublat. Hello, congressman. Sa dino ka din tayo niyaw. Itay, paya nakasagana ti paborito yung akilaw na kalding kan pinapaitan. Anya. Biglang ada awag yun yung Manila. Ay, kasta ka day. Uwain, congressman. Sige, bye. Ayawan makaumay kadakwada. Ningat ta Senador Idol Robin Padilla. Ni, ano ba nang awag ko? Ni.
Nimot Idol Robin Padilla rito. Hello, Idol Senator. Sa dino ka din tayo nyo. Asidig kayo ka din. Anya, san kayo makaumay? Ada emergency yo. Wan, Senator. Mawatak. Siyempre, pakasignan di pamilya na ita. Wan, bye, Senator. Ay, salbak. Ay, aglusdo, Nenay, ako yung tatang. Naglusdoy kayo matang. Ay, arayatan na kami. Ni Chairman, naawa na ng tipo out. Bisin dan samot tang. Nung nasakit tinakam na. Naawan dimtang karagiti. Special asa nga ili na ha. Naglalawak ti bisin kan sakit tinakam na ituyang na napasama ka ng Chairman. Birthday na paimat nga raw. Ha? Nanay. Anya dahil dyan, natagtagainap ko. Ditan papagayam tinaggibusan, di sabali manen na parang, iti pan nakigasang gasat ni Doming, iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod, iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo, ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.